of India and autonomous state pini a part bangke a topic ke lalo Karbi Anglong Alongri along So-Arlo Atum Kejokvan Ave who a topic si suluk soda a topic si nilito pini So-Arlo to pen chinki chithan chipere chimum panji la pen LA long po a So-Arlo Atum pensitame CC ingora truck unpensitame PS level do unpensitame So-Arlo asong atum niditum kachi song along lapenge So-Arlo atum Kejokvan kawe ajoyni niditum ningki duk ningki pung ningki oi pensi labang sotok solong pini wanglo to aprangsi ke ilitum chipachini ponjina pima pini ilitum along jirpi atum ladak tok solong nang kidudun cheng alang litung pan pachini poning tu alang li ke litung kaching hon nirola bepi ward number 4 pen lo alang li hen lo dasi ning sampit lo jirpi nang li lapuson RD nang ipidun po laso nang taxi itu malong kaching hon korte maluti tisopi alang lita ward number 4 pen lo churolo jirpi lasi laput nilitung kedoke alang li ke kakurong pipi lo di fuel a lo secretary nili dung kedua bangke Jinghon Rally Rong Hampi di Fu LA long finance secretary lapen ilitum long dotulang Jinghon ni Rupali Rong party alang di Fu LA long pimembing president so na kausi Jinghon Rublin Rong Hamsepi alang di ke di Krang PS then women wing a secretary nili Rita Kramsapi Central Women Wing lasipi ni ilitum kacethan ponji labangke ahokpet lo ilitum abang putin setami chini lo pini kopi posi So-Arlo tum pini ilitum akan Kejokvan Ave lo kopi apod lo Constitution of India lo ilitum pan ikithan ke rights to equal justice rights to equal status ilitum akan ikithan ikipi Constitution along ikithan ikipigela ilitum lahai ajakong lahai kinangsot ilitum chethan pon unang la lapen ilitum pia posipini lapuan therak meme ingrik meme viral video pia posi la bangso kengsang atum pipolo ilitum apan pini lapuan nang kapat therak nang lapen pipolo So-Arlo tum ilitum Kimisin asay kiklan na yung doulan. Inon educated or So-Arlo pulunte. Long tek serabang fu abang pi pulutante ito. Wareng awar say pan chong honglok nang ni. Self-dependent ilitum chilpedo nanji. Tangka maha awidet lo pulutante say lang lo chuklam ng puma. Wareng awar say tung long tung dedet lo pulunte. Kalili ka lang lahay hijin nini viral video lahay ilitum So-Arlo tum lahay claim nang puma. Self-realization is the source of a better growth. Jong si imithang akichok chi ilitum mithang adon tinahem a So-Arlo atong pansi pini chithan chipiri pon nanji ipon ilitum apan arnam ikipi pinso at tumapanta arnam arjepentiblo So-Arlo tum hanstami arnam arjepentiblo lasi ilitum So-Arlo tum sitami itum ahem asorapan isupi isupo radet asisi APS ALA a central ilitum Karbi Anglong East West di Mahasaw ilitum kadto kawestame ilitum ning isipepen kachisong along kiwang lapenge kichokchi at abang pi atuapan kapang tek ng G Apollo non-apor council autonomous council Karbi Anglong autonomous council akihay tulirang rong hangsar alangli kopia posi ing samra brima kopia posi alangli kipu ne andar DC ta ne andar SP ta ne andar OC ta ne andar ne rideng sidok pipolo alangli ne rideng sidok pu ninje depen alangli power exercise tekeder alangli power exercise not lapen alangli longsi Arnang mahirzume doji, rada hirzume doji, atimanon ruling government atum jongsi, lapuson kichokchi abang pi, punon abang pu punon labangke ahok pepen alangli side pon lotante rada tumta aning insampo. Seta piniar nike non ning kang sam avedelo.
Kasi piniar ni ilitum along. Ano tin men sa kami aning arlo alam kapag express Japan nili apor Pilipo. To chinghon ni rupalirong party nang li pen kopisi mo pen nang li lahay points ka chito ranang no puri ka. Kanto nili kijong di kay lokulo. Ilitum dak non Karbi Anglong Alongri long sa kisung sona sonsor tu kisung So-Arlo Atum Kejokvan ke holo ke pachi So-Arlo Atum Kejokvan Ave lopen ke So-Arlo Atum hansi lahai video anta no sai lang no pachuklen lahai ta economic crisis apolomati economic crisis apotahai polahai ta adhok tum ke maybe hinono kam chuklen utabare sai lang no chuklen mare lo lasilhai tum hanta self employment ba self dependent upon hai tum hanta hirinai non ke ekdom mane kuplo So-Arlo Atum hansi jatta non ke kapachi kaculang rem anta So-Arlo han bisi kelel pikhangya chiklovan kule putadawe anban kule kule tamelo kita kacuklam sai langno tum hanon putata immediate action enai mati tuma immediate action punishment pinai jail benai kita jatta claim clear jatta jo kacuklam sai langno cuklam tum bakenang batbon lo to na songbong sa kami ni dinali panang arju kontu iglang jinghon ni pipot ulang te to voreng war sailong de delo to council pen sa kami self employment upon pitong thik the delo tante ki pitong thik thiang bong la pen ke voreng war sai long du direct po sa kami inuda So-Arlo Atum ta arnam ki pi atalendo la bang so talent pen ami khang sa kami ami khang pen sa kami ki thenason to use technology tante tangka we dadlo voreng war sai talong de dadlo ulong te la puson otlang lo viral video son nona son ke paklang ham de ko mata So-Arlo lo la puson ke klem atumapan pisinang pen puji nah hai ke la kam lang no le heri kalimati dopik ke chuklami plonte la ke joy ke tem heri la hai je padu ke kantung te tunglo kam jam na sai ke ong ke klem plonte son do non long ke ako government benta son training do no son bi pha kapang re training tapi food processing tamo preservation fast food training la anna non long do ke sital hai chuklem ke joy ke ben ku la hai tung hido la hai si chuma tharong asila ke la hai tung han ke action and back nang po punishment capital punishment feedback nang kontre te nang batbom lo non ta batbom lo la pen ke la hai pen ke chuklem lang la hai oke vai che jorom ke mo sabe ma da non e Karbi Anglong nang dolo sabe ma HIV hai la ke hai no pi ke bemar lo la ke kiwa immunity pa wedat po cancer bemar long pason son big upo ingke mo asuma rumata un po piso sumele ental ke sulile lo semar man pata epo ingke la hai ka chuklem lang no sai lang no chuklem he sex heri sexual la ke kam lang no chuklem tum la hai benta sabe mar long lo drugs chude dali pehla kupula injection hai hala drugs chude me syringe benta lo blood benta lo non la hai bisi ke lalu heri isolo tanong nang takbong lo mati sabi mata la sai lang lo chuklem hai parlilit pang lo chuklem tak chuklem chu kam ke topic klem bi plote ninghang plote when there is a will there is a way utang de lo ke nasi la songbong nang li sisi nang li difuel lo president lo nasi nang li andar lo sisi ke doan na tumapan nang li hinpen kopi awareness lo nang li pen kipi ko ke la son si heri kam tung ke jong tung lo non malom government penta heri son training hai pio mat ya varsai hai edun nang po hai sai lang no ke mangilo lai bi phakapan re training wo kapan re training terang getha di DIC benda pi hala SBI benda free of cost lo training ke
si lahai anak kami kekle anak saya anak kekong ke lahai saya lang model kam saya lima tindi si lahai si metang self dependent self employed eri nang po dan lasin ali di fuel CC consequences ke doan pan ipakan dia doan pan samin nang lihin pege la self employment dia pan ke misen at war ami thang ki thega talent pen la puson ami thang akeng apa charge dia pan nang lihin pen nang training seta nang lipi po training mana hadi coro la submit pidolo la tuman tham coro la to nang li long wang itu ipo la sinon ni lidong alang li sampi kaku rong pipi alang li di fuel secretary la se alang li pen kaning jeji alam kaning arlo alang li pachipur di sina kardom pening be tokshon sisidul engdeng harup dira tok silkep episode ano deli fans tamela pusono por ki mene li gelong pot fransi aporna pi jing hon mem pana ki ru pi ka prang la pen pini laga Karbi Anglong Atum non life na kalang ngom kato pa be ano to panstan ni kardom nang chukilo kardom pining be por nilitum nada tokso ke dolom labang so lama tipi bangke non malom social media long la puson si kijumput talaga ke mesena kijumput kalidalo kaheng no at kijumput lo itum kato pa be samet heklong lo itum jong si langgam lo pati Facebook along ponon ba reels along ponon itum ingpulo ko dante aprang si ke lahai a videos itum heklong ba prang ji la solang puthak si nilhin pen same nili dengar lo kama thalam ikhe theni nili raga theng no ki jaigang tu lam thelo kopi posi ili tum akar di itu ba ini tu mahavar long kopi posi la bangso akisung ba la bangso akahiji meme nageklang lo koma tapi kopi posi nagi doko koma la bangso lam he mohed ini tu di puel ilong a presiden pen tame ini tu makan thang lo min lagi kopi lo itu langgam lo polotante economic crisis tu pen lo ahok lo la bangso lam he tu tata ate ili tum jong si tangka maha kabelo polotante kiring nang jia pan kupo muni de tum neme hinono seta me claim de tiki lapen ke claim du tiki seta me angko ili tum kasimat khadam nang jia bangke arnam ili tum pan iri king di mesenang pilo kamat khanang jia jakong sa ili tum khanang pilo tante ili tum la bangso kaheng no der kam no mai ili tum claim nang ji la pena pai tum ka preka kam tam ya belo mai ili tum long la sili tum man ke om tum arnam ili tum phan kamat khanang je jakong sa menang pilo ili tum ki claim nang ji rekeng ki mesen ilanam ili tum phanang pilo posi hek ana jakong pa ili tum claim nang po la pen bor inang po mohasa ili tum di kangjong sa tame di puele silong presiden na hai pelang li sa methano itum la hai training dun pen ili to methana king pen sa met charja ona japon do la penisi banke kopi posi la anang ki bat longre lo la ke nili pen ki jong gantung banke ili to ahok per kang sai bi beda do ahok pela kang sai pipe kopi ponma bolete claim de la pisita me la tuma phan ili tu malong social organization tanta do la penke kapre de political party tanta do sita me la hai kam no ke claim malong sita me jong dun thi phai he la penke inside dun thi phai bang ave de posi pinyari la kusanong pat ko mason si tun thelong la sia hopet jong sili tu labang so itu mahampang along itu ma society long labang so asal nang no itu ba pray ji polo tante main ili tu along are responsible kedo ke
social organization tanda responsibility do alang itum ko piloma bolang te ijok chi ki claim atuma phat alang atuma hok pet pen lang chari tu nang ko la pen ke isi bang ke social organization talo la pen ke law and order do de atum same responsible to lo pini itum lang dam sina itum APHLC long pen ilitum pini nanya phone along some epini kitok jok cheson busame ilitum apa direct thana na khan jike pini pinala busame direct thana long pele tumhan phone call jike tapi ni ani itum langdam lo bolo tante la kya video mas itum theklong ang lo nampak lan pin ham lo RJ ka to ka beta me dolang lo sida pini ani dala tum nang ne pampe de pini ani sita me la somo ne direct ne dam pitun athi RJ da dolo amuni da dolo sita me ne dam te o mas ka to dam la si law and order dum sita me ami thang asai ban kala chiklem tek nanji chiklem pamme nanji chiklem pamme lo bolotan te ke chok chiklem to han jong sela to ne engna pa engsa komeka lo botan te monon phike la to ka chiklem hai ji phan ke klem thu ji phan ke hai lo sine ri ben ma thada cho lo misan lo nang li ben radapan kapaklang da alam bang ke ratum chini lo ta ben ke di tum long non nang lang dun bo ma tum an sa me comments nang li tum nang pidun ignon la ben strong comments nang pidun ignon la ben questions ta me nang li tum nang arjuden ibomon ni di tum pini amarle reply nang pitetes ta me ni di tum So-Arlo tum sa me talk so la puson ni di tum dopon bom ije la ben ini tum chithan chimung chipere pon ibon nanji desito nang di pending je lo la ku anak kisung ang bong sa tami economic crisis join pen na jo monitor tum ason chuklam tak chuklam fru la puson lo desi nang di hin pen inut nang di ke D12A along general secretary lo desi PS ko ando CC ko ando nang ni si Chichini lo nang ni tum president secretary si Chichini lo desi non along ke si government atum se kami training hedi la teachers tum training people bom lo also na training lo vitipon lonte la child labor child trafficking child rape cases early child marriage la hai kadu kawe oson pensi kachiri pon hegima women and girl children have no safety in our Karbi Anglong East West Dimasao India as a whole sa tamin on get safety awelo basar no ni kachulang red kendente anu ko ani basar no monin ang sa tamin chulang red petilo lo kente pinyar ni rina rong pipi unan lo ahe masor ke ko ano aning kidu asopar ko ano aning kidu laso aning kidu pun sa tamin tarlip pon pamilo ma tarlipon pamito det adjoining la kopia posi la puson alang litu 6 schedule areas ke CM hello akit hinay DC SP OC to manta CM andar si alang li dolo lapen nerideng si dolo tangte kopia porlo aki hai CM tuliram rokhang pini pipot si transfer hai hedat la hai tum la choklem ot lang nu aru so tum hatta pipot si penek ne delo pipot si gel pick up the law. People say action, strong action. People say la and the law. Kopia hello alang li hello ne power do ne reading si do la hai ke ku alang li kanin je pen akam bang gen te cheton te la nang li pisi puji. Na solam ke putha la ke tu tele feller lo KC Dr. Tuliram Rokhang alang li kaning je lam the ke alang li pulo DCSP bahai tumanta ne reading si do la anjong selang li power ke thi program ti no som ke lang li panem enak pole kopi posi panem ni de lonte lang ding nang ni lo ke kahin no claim program ti la ke no no bang ke mi thang munit di mi thang munit Karbi pipen bang khelo di kahin no claim tum ke la ke ban la ke ala ma be lo ke kahin no claim jong se ami thang a de pha jong se Karbi Anglong phan permission nang ti program ti strict action se anang kolam tongha tame en edet prodante ko people ma prodante ladake tuteli Karbi Anglong ke lake bang asosi nang hai etlo lake is lake hok lake bang asosi
นางให้เอ็นลบบางเก่งป่ารุ่มสิตุนกิดูโลบางเทก็ละกิสิบางเกแล้วสิจะมาท่านั้นก็เป็นยังไงล่ะสุดตกโซเป็นเลยดอกเตอร์ดูแลรองห้างพันเลยกิตัวตุ้มบางกันแล้วนางลิจงสิปาวาร์ดูก็เลยตั้งเป็นนางลิ immediate เป็นละบางสุกจุกเล่มกิจุกเจ็ดตุ้มพันนางลิเอเวสระหมดละเป็นแค่อารมณ์ละติ้งเป็นละตุ้มพัน action เอ็นละเฮลโลนิลินเป็นละชุนิวริกันตุ้มบางเป็นจโรโลไม่ปิดโลนางลิทินเป็นละผู้สน strong comments นางลิเป็นกิทันปอนจโรโลนั่นสินางลิลองวางที่ปุ๊บนั่นสินิลิดูเฮดโดจิงฮอนบองเรลี่รองห้างปีลังลิพันสตามินิลิการจูจีลัมโซดักโดปีปอนมากพลุตั้งแต่นางลิพันการจูจีลัมบังเกลับพุโลSo-Arlo Atum Kejokvanบางใครพันกิโดอภัยจุ่มปิดโลมันจุ่มปุดโลมันโดปิดโลa percentage 100 เป็นอินิตัวลองแค่50สิริ cross ตายปุ๊บบางใครพันสิกิโดกี่บางใครเก่งสังอาบิการีพุโลอาเบงโกลีพุโลอังตอนตัวโลตั้งแต่ลายSo-Arlo Atumเห็นบอกมึงลายSo-Arlo AtumจงสิKarbi Anglong Atum Kejokvan ดูบอมลังพลันเตitum along lekente banga khaisi ateron aterang inti ingleng arong hang puson akuna chikrong dun tapo long leke atum chirai lapo kasi So-Arlo Atum banga khaya phan kido ke mesenma kido ke kahenoma kido de pen alang litung phan nali kopisi alang litung phan uji non So-Arlo Atum jumput lo banga khaya phan kido ni pudam namje bang ke lo anu aprang nese tami pubom lo asong ke do pen ta pulo banga khai pen ke che nenji chingai nenji pulo de sitami arjudan de asong si man de lo asong to malam da arjuje apia polam da arjuje aninga ning si kem jam no anpar ke pisi dola amina si chak chilo itu maphan Karbi Anglong ara da phan asitami ilam na patetek ma imana ke jora sansi man lap na ba khai kan ke do kan anke lapenan pars tame non silong som hedi hala dake So-Arlo Atum khasia tum kengsa phan ki do tum ana phan hedi hala dake la amen hala dake ke inkhan pon lap lo pini ben ke na ke st ga dilo pini ban ban ke ni tum khasia tum khai ga dilo bang phan ke do lo la si non ilitum hala dake bang ke allo bang ke aron selam elo bang khai phan dolo ponte la dake dolong lelo te dak ilitum Karbi Anglong Israel dak Karbi Anglong sa kami aki hai Dr. Tuliram rong hang sa kami ladak aron kaselam dia pan So-Arlo Atum sa kami ladak bangke strongly ladak ponlo je aron silam sararak non athema kederlo ilitum ge sila so keder bangge ilitum monampi kachipavir ruk dia pan eklen nang le banga khai pan do nang nelo banga khai pan kido tagatum an sa kami nang litum labang ke ichokche ang theklo pipot la ulatang te ini thang khai apan ilitum chelang loksi bang khai phan ilitum dodam rongki bang silong le pelang lang chirai la nde example dilai lo Bengali don thom ne don pli ne don pho ne do amasi So-Arlo apan latum red dadilo atumi red dadilo ningkan traksio so pan red dadilo ala dake bang atum hedi Karbi Anglong hedi Karbi arong nang dodo na rado kasi lahaya Karbi arong adontin nang like di PLA long finance secretary lo po kasi gari ke nang lihin kan sa kami mantu de Kejokvan dolo pulo tante Karbi nang li LA di PLA lo kuna na din si keng sa atum long lina chirai ret ma labang so ang dengbat nang li pen chirung ridang ji paning hangman nang li ning hang lo la pen bili budai bangke la hai alama bang la hai alama kama bangke council asor mate la racharia songa non ikibo matung sami adai do la bang alang tum chelang nai ke alang tum se Karbi Anglong ara da phan rai ko lang ko se alang tum kachi pahai lo ma ki pahai lo mate di la si alang tum sami adai do la ke chelang vet nang ko chilom ri vet nang ko la ke
pinipia po si Laan kisung kipo nisu ni karbiarat laan kisung kipulo walang tu cipuji ceteklong lo kan tu diram hantar ceteklong panirang si phone ki or mati lahaya a video lang mo si kami alang tu ceteklong people on the action and direct action and direct kan po lagi. Hello si ili tumalong piniar ni hasing hasan sa tami inuram Bengali mo ni grong hang kus ka toke hala so abuni ta Karbi PCM lo nasi lapuson taksa si na ing dangbom ng ing lumbom moke ili tum Karbi bin no apinso bangila dake arta dambom lo So-Arlo tumta kinon new generation tumke So-Arlo tumta bang kai pan kido dedek japan ili tum women wing penabang apiastin sisitin ilitum kaciklan po Japan si bor ipon na lapenan pars tami fu ilitum jinghon ajurpi nang ilong wangkili po nang ilong pans tami wangko nang li ward number 4 pen nang li prini first nang gidodun chain pen nang li kopisi radapat nang li pachining tu atema hedi jurpi itu ma kisumu bagay chikano edani nasi kopi ko sonsi kemepo ma nang li alang li radapat pachini ka Tok cok. Sobrang cok yung elu si matadam. Lapian na Karbi Anglong Alongri kasona coklat makumbang kelang plot pensi coklat lu nas. Klaim kletet na niya ko lu si dan. Chorolo lapenan first kami nang di ward number 4 PS long lumatidi lasi ward number 4 ward number 4 president So-Arlo lasi nang li president na hinpen nang li ward number 4 ajurpi tumapan lapuno na son nang li tum tokso pen sitami nang li tum kido po dia pansi nang li pan pachini chuni ripolo dan pu jurpi sitami alang li pan sitami maluti tisopi alang li ta ward number 4 pen lo ning samping lo alang li ke ward number 4 along general secretary lo kasi jerpi nang lihin pen kupuson si ang itong ward number 4 no labang so viral video katrak meme ring meme alam maputa kuson si nang li ward number 4 jerpi tum han kuson si hand pen hong nang pechon pen kuson si asyang tong kachipadora lapuson ang tihing no ki ing ton lo na nang lihin pen kopisi than po ipo nang li PS nang li ward man ada bangke puji bangke lagu lah tak kisong nang ko na ke klem long de dan nang pela mama dai do bang bangke ke action and movement po kalang lo kasi alam ninyo so account claim kada bang ke chok chidaji kasi nang li action and ponang po nang li PS nang li ward number 4 long sitamit nang li to president secretary nang li to na chitong dun pen RD nang li pipo chorolo si puthon ni liwang tuji ruklin hansepi nang li ke declaring APS lo general secretary lo jerpi lasi nang li hin pen nang li ning Arlo pen nang li declaring APS under lo kuansi APSLC tu ladak jerpi atum akisung alam lapenge lahai akihin nodak alam an ilitum kathirak nang lasi koson kan sinang li declaring APS apan nang li kacithan kachimom ipo choro ne so ko ni ako lo leke ni kini sana kam kali mati lagi di lo pudan kasi nang pati una po nilis kami jathan ko bele mande ni junjung pen mate ninga lo matha mate di lagi kini sana thekali mate ke mani non long kami thechini mate de na Facebook lo social media lo kami lo pasalan sami jadi tu makias kan kami ansu se la so pini problema ko tapi sama mane ko dani da kachisong kan je phansi ni tu kami bor ipon ko la ben to nang pula ha ke no kengo comments kami kanton theje pa la ben kini sana kam si tum kingdom silor ko nang ko sanutin hans kami chuni rilo la se anutin na porti la ben 8 months kami kini sana kan kam silor je phansi anutin hans kami chuni chorolo jerpi ruklin nang li declaring PS ben dak lu mazong along nang li
tapuan ardi nangi pitun pot churolo nangi dikreng aps women atum pen astami tapuson kaheng no asai langlu kachuklen atum along ke ilitum kadokawis tami ilitum asiang ang tong chipadodun pen laki misen king kam ke Georgia pan nangi hin pen tami chirok tok amai pedopon popu ake nangi pen ke paklangpot ake ropido lima ilitum Karbi Anglong ke ilitum non ke kivir anak tu sing tambom lo dasi so pinso akachisong so pinso atum sitami akihai sarja ay katharsar alang ni president APSLC pen sitami alang ni pen dode sangse lahai rape cases murder case lahai viral video lahai putak an sitami alang ni pen dode sangse ke tok ke lang press meet long wang that talk so long wang that rather long dam that dasi ilitum So-Arlo pan sitami nang kirung pon lapen ge income nang pache jorpon tek alang lipan lapen ge central tindoan pan sitami kirokilo then pu jerpika ku pen sitami non alang li pen sitami aku puthot rada pan kapachini dia pan along so apor pilo apor kilong to para kiro kilong lasi nilihin penon rada pan ka chuning rigang tung ban kala puson helo ilitum nona bangke kachire pinangji aporang dengang le roglo athe ko piloma pulodangte arni ki bang se di ilitum Karbi tumo phaniti ilitum ingloma sto tumo phaniti pranam karmu son silikon tekno So-Arlo Atum arni ki bang se lapuson ki repen ki thinan lapuson ta metum arjulong la pe nektan sa me teklong son situm non current ituma Karbi Anglong Alongri son sinan chuman den lasi Hemben hong ilitum ki bar je phanta metum I okchum bor son si non ba do ko lasi nabang solang pen ilitum chipa jok je phat ko so lai to ni plan chi lalu podan te ilitum ke non man ke So-Arlo song ke do to organization atum ta me do ko si So-Arlo song tum ta me nang bar non ilitum chi song ra pelana labang so ilitum So-Arlo tum Kejokvan ke do je phat tum chi phat na la hin pen chuni rilang tum ba chorolo akiro pila pu nang hinten stami pi ethe ni ki pujia pan stami minit isi ba por pila ne pudang dia bang gela pulo bang khai di itung Karbi pitung phan aning ki dok sonang chekrong ko sitami kali aning ki dok le pini kali alang tu nang training ke pilo phalang no dakji anong paduji lahai khansi video ta dukobro bente kalema ahok pe khan bosun dalang jong video chipono ne deji kalang lo lahai video ke selam pen rat ang lu ke cepak lang ke kopi sika cemat halo alang itu lah lasi ili Karbi pi tumbang ke non man ke kachire donsi kenang ko kachire lapen ke ahok pek abang phi chimanang ko athima is a bad example for the society for the family for the women So-Arlo tung hanta isi example ke hinok dokok lo hampang pan sitami kana hok thepik lo isumar long pan sitami kana hok thepik lo kathira imet char do nang krak avilo lake ilitum So-Arlo songben women wing pen sitami ilitum labange car job abange so that nang pojurbi ilitum tokso long lagi wang jonain kalilo press meet long lagi wang jonain kalilo APS tin award tin ilitum chikhan chimum nang po awareness do nang po lapen ilitum ahok pek pen la kehino dak kacuma pange ilitum stami khan pere dam nang po lapen council kachari pon atum sitami labang ke asai chicken pon pamedang po social organization atum ke apang koan asong sumstami people sing samri madi kang samri apor kalilo nang ke ami thang sumar ami thang jerpi kadu ka ve tumta asyang tong chipadu nang yapor lo si nona por ke kenang sona lam ke kaninje naing ilitum dola de bon sitami isi asar lam thepen ilitum pajupon isi hini asar lam thepen pajupon ilona ilitum kenangji alam ilitum mo next talk so bang itum sikhan pontulona nasi tipu ponji pini kinang sot dolang konte nang ipen ugita ne minute isiba no nadu si apor nilin pen kaning jegang tumbang kala solo
Karbi Anglong Alongri paneli kacuning bigang tu lapen ke nilihin pen nilihin klong pen nali to pa kacuning bigang tu lagu son hello non kido ko mas sarkar no mas nili udaming tu athiala itu mas slogan tu je beti bachao beti parhao bangso slogan alang itu ke na hong long same tok anglo lapen ke na hong long same la tu ningjiver kilo Sitame labang so slogan alang itum kitok ang long pen ke laki akijok alilo laki non piong nang sung ong non piong nang pire me mi ong kuson si tum along do ko lo lasi dilihin pen kacuning rigang tung Karbi Anglong arat no mafani li kacuning rigang tung alam theke la pulo je ilitum alidar hedi imesen alidar tum invite thek nangji kimesen alidar jong si ilitum along avile pulo tamte ili tu mahabar lake memedaji ठीक लसन खासे ili तुम non Karbi Anglong long sami tum ki mesen alidar ka bede jo ki thek ser alidar ka bede jo si pini ki chok che ki klema tum phana meng sai de de ki mesen la pensi ki mesen la pen kan khir ji alidar jo si dole potante pini an ili tum mahabar long ki sona bede ji lasi neli hin pen Karbi Anglong rat phani li ka chuni ri gang tum lam theke la pulo je ili tum Kimesen alidar pan litum chongbai thek nang ji la pen chini bek nang ji la BJP sarkar tum pini ala tum la beti bachao beti parhao pa slogan ki hang ben tum la po ala ki sung puna so si tum thek long la po si ili tum non bang ke la bang so a sarkar pan ili tum tirek nang po la hello Terek nang po pulo tang te PS10, CC10, IL18, Central Penchinglo Regional Political Party abang si kapang tangpon nang po buka. Laki ako ate regional political party laki may thangalong sa Japong dolo laki non ruling party tum ke laki ang song pen gupi ma laki lada tum sa tame alam ke archunang po madidi la suppose alam ito mitha power pala tum che exercise je phana Japong abe kopi ma ang song ba lang tum phan order lang ipila selang tum claim thek choji la pen claim un choji Anke alam bangke 20 paragraph ke 6 schedule to the Constitution of India matidi 20 paragraph ke dake inglong hawar matidi inglong hawar ke bang British adina kai pan se litu makan nang tum inglong khai ke nang tum donut nang tum makan long le ke lang nang pilo ubang British adina kai ahu nang pilo tangte halasu hut pen piniar ni ansa tami imi thanga zakong article 244A separation of state article 3 lale ha manadin pen ilitum ke long tang zakong pen ilitum che exercise permission te leader kimi do pen ilitum la nang Japon permission te piniar ni party ong o ede Japon people to pini regional nang klangan ko people to pini APSLC all party hills leaders conference la people la 1969 na ningkan yang break long elokente congress atum si nang nik ko ke sangarli tangte piniar ni ta hemprek itum ke nang Japan nang lise radang tong do nang jipu si Asian countries of president Professor Jian Hong Yuta kipu Pima nang tumitha aratapan ASEAN tong chipadunon implementing bodies of kami nang chinkipi po si Asian countries of president pen ilitong kanang kan pachini tangte hamahayong si hemprek long pusonte imitang autonomous state ilitong Chilong lapen chilong pen ilitum che kachihang abang itum chehang permission te chok jam jepin te pinyar nila so na viral video tanang klang gede jite people pinining duk nang ko ake hai sar tuliram ronghang labang so tokso nang li ninga pyong pen nang lilang ikha nili ningar lo aduk pen sinang chethan lo women wing atum sta medyo mitang sumar mupenta tuition ni chethan nang po ni sumar ke example mupen pukor te sitami la puson jo apor ke So-Arlo Atum ke adjustment management hemta asang ahan doma vema anahan tuluma tuntuma isomar chuluma chuchima isomar ko nasike dama lahai sa kami nitum kai kita kachi adjust dun nasi nitum songalong sa kami nitum ka adjust dun thiblo nasi ake hai sar tuliram rong hang nang li langdak tene datiti la tokso ta nili nang langdulo otini kunang limitang si kachi puti tokso ta anso se ninje kontak mesen alam nang li MSW
apot lasi rada pan ansu se cherok to mai mesen in unity do ipan ninje pon o thatini nang litun ka ninje pon alaman ta ni ning sa ko lu nang lila bangke mesena alam lo lasi ni chuning report pig lo nang li hello lasa si hem tai po monon primong no ke bangkeng sa atum si bang nang dole po bang nang cirai li po lasi ni din ni kai hut ni ham prek along po po nang li ma tha pa me tha to rat ki nang li long si dolo arnam ta nang li long arnam ma her jume ke nang li long si dolo seta nang li seta kolam hedi nang li dak mon chi da mon haladak nang li kahi no dak So-Arlo tumapan non pini pinap ang bong nang li jail ka pai hema SP OC kechok che tumapan nang li la masitang ka ki bang lahai ka pehing lupan hala tumapan nang li transfer te peloma transfer tha to nilito me ning nang ching duksi arni se ta ki putang lo nang li jong si lahai asai ke ken heno daga tumapan nang li action strong action nang li end ko tang te kado ka vetum stamit nang li pansining ing sampo lasi bangso tok supen nang li lang chipadu igra apor chipigra ha sakyar jun bompen nang li bangso tok su talangra ahoklo So-Arlo tunta aning kiduklo pura nang li mathara pini arni viral video lahai kache sorsa kache morsa abangke ing tonlo na APSLC tumapan ke bok Congress pan ke bok lakali desi nang li power nang li exercise ka because nang li metang si pulo DC SP OC anta ni retain si doku ahoklo you are very powerful nang li power chi exercise thati ho hala ball ka pachuta nang li ke lahai gym ta nang li dun tolo ke intang lo ke hala so na kang tang nang li metang power ta chi exercise tha ladak ili tumapan iki topic ke la solong si nang li power ke dolo ake hai sar tu liram rong ha nang li power dolo nang li chi exercise tha ake hai sar Elvin Teron sar nang li panapin kadalam la six schedule arona teng kan stami nang li la chingwai iglo la pen panel discussion ta dolo la si ili tu non So-Arlo tumapan nang rai kom tha ma kupilo nang rai kom tha ni tum do thai velo dam thai velo hand pen ho man the di ke dam ni phan aki phere do ave ma do abdo ni litum recipe ni ke ni litum paan si ninje ponchot po arise awake do not stop until you reach your goal ni litum aphan so philosophical thinkers tum ta ikithando nang mek prang non nang tum sangri non awake mek prang non itum mek prang non alam ninje so nang nelo itum kachesong bang itum chesong kon pamelo na la hai asula So-Arlo tum ki claim a video viral bang intonon la penge phatek jel beng nang ko ake hai sar tu liram rong ha la haya ki chok chiar no so tuma pastame bengnon la haya kensan wailo wai chen man ta bengnon thema nang li power exercise lo plonte la bangke ratta anin kam samdoko la hello nang li phan ning arlo aklong alam nang li phan kachuning ri la penge so that pen nang li phan pachinilo So-Arlo women atum seta la posi nang li phan kachuning ri alam nang li dengpo pusi ning hello la si nilitum So-Arlo tum stame ing ton telo ing ton ta ing tonun elo atum ihas kami KNCA asong zapi atum stame nilitum chethan chimum la si party thorong ku itum chipu pedra itum akache songa bangke itum kadong kita So-Arlo women and girl children itum akisuma bangke ilitum archapra petlo na lapen ilitum ahok pen ilitum adek chirai komlo na Karbi Anglong it's a very greenery. Karbi Anglong is a lost district because the level of awareness is extremely low. People know army itum Indian army tum hesang marli 2007 aningkan newspaper long paper cutting tado la people know lahai Karbi Anglong is a lost district. People know bang Indian army tum kipu tune drugs kichupo risumar okorzang tum stamit pini rong kimi drugs apoy 7:30 PM nang nilanggam te hada rong kimi bakmari ang tondolo pinyarni kachonghu kopia porlo monitum lasi So-Arlo tum just se mega bang ning chipi pontha hala choklan chodam chokchi det ato pansitami ilitu chekhan chimum chipere ponona realize dona self realization is the source of a better growth mesen also pinang chimantha ani mesen also po arnam herjume ben longpo lasi woreng mor saili avede pustami lahai otlang no asai ki ington non lahai ki ington lona lahai ki chokche ilitum
rada pan aning paduk nang ni so pin so tum sitami ili tumapan nang ki jim do kopo nang kilang aning nang ki kung sam ji adin arnam nang ki PRJ arno so RJ arnam pin so penapar arno so pansi arnam RJ ki pi memu lasi so RJ ki me abolon la so teng pen ot ador ili tum dolo na thak lo na lasi khay doan longri longpat doan kanstami bangso tokso la part 419 la bangso tokso long nang litum lang iten nilitum kaning jedam ke chokchi doan sitame nang diapon pen nilitum aphan uthot nang pe keng pon ra comment sa long nang top pon itabe la pen uthot chetong chulo na ilitum kadok kawe sitame por do ulo la situm kadok kawe phansame churulo share ikha la pen uthot chetong chulo na kardom